ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми Разватан ва мардуми Сарбаланди Тоҷик. дӯстон, имрӯз 29 апрели соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардем барои шумо. Хоҳишманд ҳастам, аз аввал наворо то охир тамошо кунед. Барои қабули реклама бардор хона, мошин, замин, мол маҳсулот техника ва квартира чизе ҳаст, умуман тамоми намуди рекламаро мекунем дӯстон. ҳатман дар рақамҳои рӯи норбуда метавонед ки шумо ба мо муроҷиат кунед. Насиб бошад аз наздик дар кор шавад, рафта видеонавари зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. хулоса гап дӯстон, меҳмон бошед, агар лайкчои бисма фаромӯш накунед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. қисса кӯтоҳ, мақсад оли дӯстон, тамошо кунед. мегзарем ба эълони якумон. бибинед дӯстон, хона бениҳоят олӣ, бениҳоят хонаи хуб. хонаи фурӯши дӯстон дар шаҳри дар ноҳияи Ёвон аст. Дар Ёвон дар ҷамоати Ситораи Сурух як чорхонага ки дорои 7 сотиқ замин аст дӯстон. тамоми чизи чора ҳастай. хулоса хона тайёрак барои зиндагӣ кардан. вози қисмати даруншам хадатон ба чашми сар мебинед дӯстон. нархаш бошад 250 000 сомонӣ. рақамҳои 31 173 120 охираш. WhatsApp ва ҳам дастӣ дорад. марҳамат, метавонем ки айни ҳол занг зада рафта хонара аз наздик бибинем. бародар ҷонои Ёвонӣ буда ва касоне ки аз шаҳри Ёвон, ҳамин тарафҳои Ёвон, хулоса дӯст дорад, рафиқ, ака ва бародар чизе ҳаст нест бародаро, хештаворон, яъне аз ҳамин тарафҳо агар ки хонаи арзонтар харидор карданӣ бошанд, ин ҳамин видеои мара метавонед ки силкаша равон кунед. ин бача 250 000 сомонӣ. боз хайр шояд ки муомила кунад апамон. ростӣ мега зурм омадаи, хулоса бояд ҳамин хонара савдо кунам. албатта дига ҷо мекучанд. ина марҳамат бародарҷоно, дар кор шавад аз наздик рафта як маротибаи дигар бо чашми сар худатон бибинед. илоҷ боша агар дар масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ тамоман мушкил намешавад. мактаб мағоза ҳаст дӯстон, об ҳаст, барқ ҳаст. хулоса ҳамин хона тайёр ки шумо бидроен зиндагӣ кунед. 250 000 сомонӣ, дорои 4 ҳуҷра ва 7 сотиқи дигар замин, гирду атроф маҳкам кардагӣ. ҳаммом аст, ҳоҷатхона аст, аловхона аст. хулоса ҳалчаша ниё кунем бародарҷоно, ҷое дар кори стяжка кардагӣ, ҷое ки стяжка кардагӣ нест, метавонед ки шумо боз агароткорӣ кунед. хулоса ҳамин. ина марҳамат дӯстон, ба касе агар маъқул бошад, аз наздик фақат рафта муомила кунед дӯстон. анам хел агар кадом тараф, дар кадом нуқтае ки шумо дӯстон хона дошта бошед, ё ки замин, квартира чизе ҳаст, ҳам дар аввал ва ҳам дар охир дӯстон рақамҳои мо гузоштагӣ дар кор шавад, аз наздик гуфтем рафта зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод хоҳем кард. хулоса дӯстон, худатон диден хонара. ҳолат чӣ хел аст? ба шумо маълум. мегзарем дӯстон ба эълони имрон. эълони димон чие? боз як хонаи фурӯшии дигар дӯстон дар ноҳияи Қумсангир аст, яъне ки ҷайҳон, дар деҳаи Рудбор. бениҳоят номи зебо. бовар кунед агар видеонавори зинда барои бинандагон. дӯстон, бардор азиз, ин ҳам боз чордархона. дорои 6-5 сотиқи дигар замин, ҳавли ҷои дар кориш, семент кардагӣ, гирду атроф маҳкам, дегдонхона ҳам дорад, нонҳои модарӣ мепазиҳанд касоне ки мақсад оилатон ҳунарманд бошад, агар бениҳоят хуб. боз чӣ инҷода? агарот. метавонед ки шумо агароткорӣ кунед дӯстон. агароткорӣ нархаш бошад 340 000 сомонӣ дар ноҳияи Қумсангир, дар деҳаи Рудбор дӯстон. рақамҳои тисел, WhatsApp ва ҳам дастии бародарамон. ина марҳамат 935 07 83 00. дар ин телефони дастӣ аст. марҳамат, ором осуда худтон метавонед ки занг бизанед. наздикии ҷамоат, лаби дарё, об, барқ ҳастай бародаро. 4 сол шид ки ҳамин бародармон мега ман яъне ки дар ҳамин хона истиқомат мекунем. хона бад нест. рафта як маротибаи дигар бародарҷоно аз наздики худатон бибинем, боз хуб мешавад. 6.5 сотиқ заминай, 4 ҳуҷра дорад бародаро. зиндагии олӣ. 340 000 сомонӣ, бале, айни ҳол гуфта истоданд. лекин боз муомилаи хуб ҳам дорад охи бародарҷонон. муомилаи хуб ҳам дорад.
حتما از اون کانال من زنگ بزنین. چویلوب داشته نیو کنین کسی که باز انگور پرور باشد اگر حاصل جمع میکنه اینجا. خلاصه آب هم هست. کچه که مسئله حجت خوب. میگذاریم به ایلونی سیمون. برادر جانا همه اگر جالب نباشد لایک و بسیار بزنه خواهش میکنم از شما. حتما در کانال ما ابونه شوین. از شما یگان چیز نمیرود. خانه فروشی دوستان در ناحیه دنغره در جماعت لاهور دهه قینمه دوستان. یک 4 حجره اگه که دارای 8 ساتیق زمین است پلوس این باز کلیدار و حمام دارد با تریزه هاش. لیکن چسباندگی نیست اینی حال تریزه ها بردارون. 130,000 سومانی نرخه بچه. مرحمت خیلی که در ابلوشکای نوار گفتیم خانه ها از 130,000 سومانی. رقم های 918 78 78 75 واتساپ دارد کمان و هم دستی مرحمت میتونه که شما مراجعت کنید. حجتش هست دوستان، یعنی که دیلتان دور نرود. خواهش من هستم. انا حالا این حال در حسابی کارابکا است. کسی که بعد از خریداری کردن یعنی که باز از خودتون مبلغ صرف می شود دوستان، اما که کارهای دشوار یعنی همین خانه کردگی این خانه رو برداشتن کریشه زدن دوستان یا به حد مهنتی زیاده طلب میکنه. میگذاریم به ایلونی چهارمان. یک ده چای فروشی ببینه که در ناحیه رودکی است در جماعت کریستان از طرف یعنی که راه وحدت یعنی که از پست دوستان 7 کیلومتر همین خانه از پست 7 کیلومتر دور است. از راه کلانه که ماشین رو است دوستان ماکسیمال 1 کیلومتر راه است تا همین خانه. در نزد نقلیات هیچ چیز نیست. دو شانه است دارای هر 8 حجره. همین 8 حجره را دوستان در 240 متر کвадрати ساختگان. کارابکا می دچه. این طرف او سوید هست. آب و برق هست دوستان. تخ پاسپورت هم دارد. همه حجت ها یعنی 100% آماده. 600,000 سومانی رقم که در زنگ بزنین باز معامله میکند بردارو ایره اگر گرفته تعمیر کنه باور کنه به نهایت مبلغ کلان در اونجا ایستادگی. ایلونی چندم بود فراموش کردم. خانه فروشی دوستان در بختر است در قربان تپه. در کمیتیار اگر دیده باشین رو بروی مویکه اکای ابراهیم بردارو جونو. رو بروی مویکه ابراهیم. یک 4 حجره اگه در 200 متر کвадратیش همین 4 حجره را ساخته است. حجره ها کشاد روشن بر هوا دوستان. 3 ساتیق حولی دارد پلیس این باز با تعمیرش. مدروی بردار جان زندگی میکنی 10,000 سومانی کم 600,000 سومانی. اگر 10 دقیقه دیگه بردارو خوش کنین 90 چرا بگیرین او خوب ترتون میغلطه. مایده تعمیر میکنین در بین 2 سال 3 سال شما به نهایت فایده کلان هم میته. رقم 112 26 آخرش 48 تماس گیرین طریق واتساپ. نمرحمت. میگذاریم به ایلونی ششمان باز خانه فروشی دوستان در یابان در دهه آبشاران طرف سوخاز 1 اگر دیده باشین دوستان 1 5 حجره اگه 240 متر کвадрати ساختگی آبشگیریم 10 ساتیق زمین دارد. 10 ساتیق زمین دارد. نرخ باشد 615,000 سومانی. تماس حتما طریق واتساپ رقم های مگافون هم واتساپ و هم دستی اکه 972 92 76 76 حوالش نیوکنچ خیلی پلیس ای باز دوستان کد دارد. در تابستان باور کنه اگر بالای کد خواب کردن این به نهایت خوب است. ایس کروپاشا میگذه و ایس آوازی کمر دیگر خلاصه. میگذاریم به ایلون هفتمان برادر جانو. کم کم اگر شوخی نکنم خوب نمیشود یعنی تابش ما بولیده نمیگرده. خانه فروشی دوستان در ناحیه رودکی در دهه اتفاق نزدی ماشین بازار ده یعنی که این خانه در دوشنبه است دوستان. 4 حجره در 90 متر کвадрати کردگان. ای خیل بگیریم برادر جانو 34 ساتیق زمین دارد. 350,000 سومانی نرخ. تماس حتما طریق واتساپ. کسانی که از طرف ماشین بازار خانه خر باشن اینا مرحمت 34 ساتیق زمین خانه همین خانه است. همین خانه حوالی است بردار خانه زمینی یعنی مدرای زندگی میکنی. آشخانه دارد آب هست برادر جانو. باز در حمام ترمیک زدگی آبی گرم آبی خنک خلاصه. خب
мегзарем ба эълони 8 агар хато накунам, хонаи фурӯшӣ дар Гулпарвар дар душанбе бардро Гулпарвар даина фаромӯш накунед. Душонага бо таъмири бениҳоят хуб ва замонавӣ. Хона тайёрак аст душонага, аммо дорои 3 ҳуҷра. ҳаммом ҷудо, дӯстон, ҳоҷатхона ҷудо, яъне ки як нест. 100 метри квадратӣ дам хеле яъне ки сохтаган ошонара боло ба боло карда душонагара 590,000 сомонӣ нарх бо таъмир. Хонаи нав аст. Плюс ин боз бародарҷоно падвал ҳам дорад. рақамҳои 37 07 09 43 09 43 охираш. тамос гиред ҳатман тариқи WhatsApp. 590,000 сомонӣ нархи ҳамин 1/15 сотиғи замин дорад. плюс ҳавли чашмаи дак. мегзарем ба эълони наҳамбардор азиз, подписчикои муҳтарам. боз хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат, дар подиюми Шуроб, агар бародарҷонои ваҳдатӣ дида бошед, агар анамун тарафта ҳастад, дорои 3 ҳуҷра. боз ин тарафта бардоро 2 комнатаи дигар дорад, не ки ҳисобиш коробкаи ғайр аз ин. максимум гирем бардоро айтак 5 ҳуҷра дора. 8 сотиғи замин дар 80 метри квадратӣ сохтаган. ана ҳамин 3 ҳуҷра агара 540,000 сомонӣ нарх. айни ҳол боз муомилаш ҳаст бардоро. рақамҳои 919 боз 19 71 54. ҳавли бо таъмир. анҷем хона дорад, ҳаммом дорад, дӯстон, ҳоҷатхона дорад. плюс ин боз оғилхона дорад. метавонед ки шумо чорвои хурди шохдор, калони шохдор яъне ки бикунед. ина марҳамат касе ки харидор бошад аз Ваҳдат. эълони даҳам гӯш кунед, хоҳишмандам. دوستان عزیز سلام علیکم، با شما هستم فاطمه شارانسکی، مایستر شرکت اتمی و امروز میخوام شما را درباره сонцезащитный ай ширкати атомӣ камтарак нақл кунам. аввалан дараҷа дар тюбикҳои беҳад хушрӯ ва босифат ҷойгирӣ шудагие ки шумо агар ира истифода баред, нигоҳ кунед 50 плюс офтоб да пӯсти шуморо зебо нигоҳ медорад. ман ки дер сар кардам истифода бурдана ин мавсимда аллакай савзина будам, сиёҳ шидам. лекин шумо ҳатман истифода баред, чунки маҳсулотҳои беҳтарин дар ширкати атомӣ бо нархи дастрасанд. барои ҳамкорӣ рақамҳои мо дар нависед ва мо шумо дар дастрас мекунем ҳама маҳсулотҳои ширкати атомиро ва метавонем ба эълони 11 мегзарем бардоро ами коро, яъне ки касе ки дар ширкати атомӣ кор мекунад бисёртар ба бонувон ҳам дахл дорад. ба охири барнома расидем. хоҳишмандам лайкҳоро фаромӯш накунед. барои қабули реклама ҳатман бардоро метавонед ки шумо ба мо занг занед. аз наздик насиб бошад рафтаанам хеле видеонавори зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. дар ютуб, тикток, инстаграм дӯстон сайтҳои мо ҳаст. хулоса мо дар хизмати шумо ҳастем. ба шумо дӯстон ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо карден, лайк монед. ман аз миннатдор. то навораҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.